Because some suma ben dry waka na di dibli baka kaba. Dus ujera pisita garota ya papa lesma dry kaba e waka na baka di dibri. E for man e bulwan tramang na baka di dibri ye waka. E for uma e kriti na watra uma baka di dibri ye waka. Dus Bible na a story u ala des masat kapja una of people bukado. Garota na en people and people for one. Ano alasma na kano people. U akan book I uvasta. Gano nolop alasma misa. Gano nolop alasma. Gano nolop akano tabe eimal na gron tapu nolop alasma. Si unu tak sana a wroko fu a vrouw. Sana a wroko fu a vrouw. Fu sang ene met gado met wa vrouw fu du sang. Want ala de sande in a Bible. Sa wa vrouw moest doen, sa wa man moest doen. Ala sande in a Bible. Sana a wroko fu a vrouw. Wa vrouw dan wa tra vrouw. Wa man moest dan wa tra man. Sana a wroko fu des man sa gado meki. Was so in a Bible. Give me 8 Timotheus 5 vers 14. Lees. Dat boek van 1 Timotheus 5 vers 14. Voor dat ene. We waren dem jonge woord door voor trouw. Jere sa gado taki u arki boom. U arki boom sa a Bible et taki. Lees et wa lees. Voor dat ene. We waren dem jonge woord door voor trouw. Jere sa gado taki a one day young oma must trouw. That's right. They must trouw. Lees. For make you begin. Jere trouw and make it begin. And not make it begin and throw. Throw and make it begin. Lees. Futuri dem also. Jere wat gado wet e potu na pasi. Futiri dem also. Lees. And no for faith. And no for kid as soon as this is fatty against the baby one passy. For a people signing for claggy. Because it's some summer. Ben dry waka na di dibli baka kaba. Dus ujera pisita garota ya papa lesma dry kaba e waka na baka di dibri. E for man e bulwan tramang na baka di dibri ye waka. E for uma e kriti na watra uma baka di dibri ye waka. Dus Bible na a story fu ala des masat napja una a people fu gado. Una kounu ja in grond tapu. Ati de day we waka like soso sani. Ti de day ala de trama e kwa utapu en de mai kon drag unu. But gado tak una gado. Una kounu grond tapu. Ma ti de day luku va siti wasi fu de. Om dat sang une du sa gado taki. Drai kom baka en du sa skrivi in a Bible. Du sa skrivi in a Bible. Give me Leviticus 19 vers 11. Ja, Leviticus 19 vers 11. Lees. Wat was zo unu? Sang na a probleem unu. If a probleem, maar unu sang epsa na unu. Lees. Leviticus 19 vers 11. Unosa fufuru. Yes, this is na gado work. Gado te udaku inomak fufuru. Weyere inomak fufuru. Lees. Leviticus 19 vers 11. Unosa fufuru. E fukori trawa. Dus inomak furu of your core wan trauma fu tek ensan. Gado tak unomak dus dati. Lees. E fulegi trawa. Efu dusan. E fulegi trawa. Efu dusan. E fulegi trawa. Gado tak unomak lei gitrawang. Lees. Vers 12. En unosa meki wa falsisweri na inimi dem. E fupori na nem fu ungado ni de masra. Unosa kori unasta e fufuru am. Ete wales gado tak unomak kori unasta. Efu fufuru unasta. Lees. Da paiman fu dem yuruman no musutanga anu. Vers 17. Unosa abi ati bron tapu brada. Uyere unomak abi ati bron tapu brada. Wala malaja na brada gado tak unomak abi ati bron tapu brada. Lees.
Umusu farmana unasta, zodat die zoon nog komt naar hem. Tap farmana unasta. If you see that your brother do a show, you take it up no man. Stop. No take Amazon. No full Amazon. Stop. If you see that my bull para man, then that stop no bull. Lazy. Vers 18. Unamusu pai ogri na ogri baka. Si unama pai ogri na ogri baka. If I'm a trapida, no, it trapida mo trap. No, unama pai ogri na ogri baka. Lazy. If we horen them picking for people na hati. Karata unama horen the picking for people na hati. Unama abitita atigi uprada na usa. Lazy. Ma umusu lobby unasta le lobby usref. Yera pakalota kumlobi unasta. Le pa ulobi usref. Ini separia 2 verse 8. Chance for power mana insan in politique. O men yari bawden politique ane yep unu. Politique no yep a black man. Politique no yep uja. Wat om na a problem sauja na politique pot unu in a problem unu. Lazy. Sefaya 2 verse 8. Chari usrefi kom makandra. Yere sa ganota chari ustrefi ko makandra. Makandra insan. Insan. Lazy. Ja, kom makandra o ukondre disino abishem. Ganota kom makandra. No wat de trust nasi ne abtroba na blaka man. De mane shule bubusan. Ganota chance kom makandra in a word for gado. Chance kom makandra for do sa gado taki. Lazy. Before the Bosroitis are come na fesi. Before that day, the pasa leki dem aleisi kuba. Yeah, before the muile te eko chance kom makandra. For do sa gado taki. Chance kom makandra. If you have brother one problem, sa do. If you have brother problem, sa do. Give me Matthias. Matthias acting. What was sorry of people who found lost problem up. They were one problem, sa do. Doing. Yeah? Allah understand is there in our Bible. Master, we do not sa denki. We do not atibrong. But no. Do. Le bagado taki do. Lazy. Matthew 18 verse 50. Bonafara, if you brothers are doing what ugly, Yes, our Bible taki. If you brother, if you sister, do you want ugly? Lazy. you know what time them Abraham found to. You want one. Yes, I got attack. You brother, you have any brother. Asansa you know to pumi man. Go tak na nga man, you na nga amang. You na nga amang. Go take it any brother. No, a pastor you rock nga mi no rock pum. Go tak nga amang. Lazy. If I hear you, you will win your brother. If I hear you, that you win your brother. Him got tak na nga your brother. Him got tak na nga your sister. Lazy. But if you are one hear you, Ma if ano 1 year if you buy your brother, you buy your son, and ano 1 year, and take you one if you trap brother more than you. understand that you go take 2 mata the dama mi brother moasan, the bona man, amano wani, so that you go take 1 trama, that you bona mata brother, who say you know arki amang. Never start, you bona brother. Give me my Spreuken 25 vers 9. Want na astrefsan de in na bebe pau libang austrefi. Ano ta kaya mata be hard go bisuti brother nee. Tap na au brother, tap na au sisa. Pude problems au abi. Lazy. Spreuken 25 vers 9. Taki Abraham reti na you nasta wa wan. Yere sa galo taki. Hey mi brother. Missa asansa ido. Usai de kido. Op asansa yere taki. Adati taki. Kanga yusa no tak asanda na direct ay mo kire. Matoro no tak noti. Ino go accent. Lazy parales. Spreuken 25 vers 9. Taki Abraham reti na you nasta wa wan. Kasi taki abra yureti na yunasta. If you have a problem, go na boy brother. Boy sa. Tak na nga accent tak misam yere so. Adati you. Taki taka nga usreb no iye oh.
I before taking badabu. No, go ask it. Make you sabi if a sansa you a year and a true. But Allah descend that they in a packet. Allah descend that they a hardcore mindri. Listen to our list. Spreuken 25 vers 9. Dat je Abraham reti na ayunas tawawang. En no sorry wa kibritori gitrawa. Dus a tolf young man pour los op no panyengi ala trasma. Maar no forget a homo tori a bull tori. Wat bull una mak bull. Wat zij denk heb sangaru. Give me Leviticus 18. Wat bull descend dat de tramas na de tranasi ap descend dat anok unu. Anok give up the chief god of bull anok unu. Bull anok unu. Yes. Leviticus 18 vers 1. En Masra ben taki gi Moses taki. Taki gi dem Israëliet suma en piki dem taki. Suma na de Israëliet suma. Teel is a Bijbel altijd gamet aan de Israëliet suma. Suma na desma dat. Suma na desma dat die na ding. De Israëliet suma na desma dat. Mi brother isabi. Suma sabi suma na de Israëliet. Suma sabi suma na de Israëliet in a Bijbel. Dus if uno sabi and our problem that was so uno suma na de Israël was so snel that we go back. Give me Deuteronomy 1 verse 8. Comme so uno suma na de Israël. But I de Israël can de masa de Jerusalem no. De mother na Dibri. Yes, Lord. De Israël was so uno suma na de mother tidena de suma na de Israël. Lees Deuteronomium 1 vers 1. This is the word to this Moses ben taki gi heri Israël. Yere Moses ben tak ala de word to this gi her Israël. The Moses ben tak na Israël in a woestijn. Moses ben tak the word to this gide. En suma na de man is tiena day. Give me Deuteronomium 28 give verse 1 na vers 68. Also unu suma na day. Da baka dat we go back wat gado etak na 8 people and 8 people were one. Ano alasma na gado people. Agat boom in overstand. Gado no lop alasma misa. Gado no lop alasma. Gado no lop Gado sa met heimal na grown tapu no lop alasma. Lees. Deuteronomium 28 vers 1. En as a passaso, dat die even je arki fin in dat stem voor Masra you gado, voor zie en voor doen alle hem commanderen die ze me commanderen u today. Dan Masra you gado sa zet die way, dat op alle trafon ku voor grond tap. Dus gado tak de Israëliet arki, gado tak monse tu nu hei, dat op alle trafon ku voor grond tap. Bana no arki ja. Arki sapsanga de man. Give me a last affair. Lazy. Arki sapsanga de Israëliet. Nanga suma asan disipsa. Arki boom. Na yeye verstaan. Lees. Deuteronomium 28 vers 68. Brother, lip arki suma na de Israëliet. Misa arki boom suma na de Israëliet. Lees. En Masra Satjari go bata na Egypte na Inisipi. Because I want to Egypte a betiken slaven, a betiken katibo. Lees. Na da pasi pe mi ben taki gi utaki. You know sa sidi simoro. En drepe dem sa seri ule ki slavu. Suma in grond de maselek slav. Me brother you. Me brother banga a blauw broeku. Na you. Me brother you we action of fra. You etakanai. Suma de maselek slav. But long a Bible that Moses etakanai de Israëliet. Dat de man ser unu lek slaaf. Suma de man ser lek slaaf. Na unu. De man ser lek slaaf. Lees.
Deuteronomium acte 20 vers acte 60. En masra sa chari yugo baka na Egypt. Na inisipi. Na da pasi ke libentaki gi utaki. Yunosa sidi simoro. Nanga sipi. De machau panya na hair grown tapu. A black man nanga ingi de mapanya nanga sipi. Luku de sipi ja nanga sipi. Nanga sipi. Nanga sipi. Nanga sipi. Na depti voor Israël. Yes. En drapen hem sa seri ulek islafu. Kano tak tene machau lugo de kontre da de mauster ulek slaaf. Lek slaaf de mauster a black man nanga ingi. Yes. Man nanga uman gi unfeyanti. Yes, man nanga uma gi unfeyanti. Man nanga uma de maseri. Man nanga uma gi unfeyanti. Yes. Manoa suma sapai No one suma bode to get unu. No one suma bode to get unu. Give me verse acte 40. Deuteronomium acte 20 vers acte 40. We're done. You said the new feyanti, the Simatra saseni against you. Gado tak wat dini ufeyanti. Wat dini ufeyanti sa gado sen ki unu. Wat dini ufeyanti. Listen. Na ini angry tem. Gado tak in angry tem wat dini ufeyanti. A black man une prana leisi. Une prani ato wanga sa wap go bay na de trama. Listen. Na dre watra. Watra slef wap, watra wap bay. Listen. Na ini sososki. Crossi. O men yaru piki de cartoon in de cartoon veld man. Wap bay crossi a de trama. Wap bay crossi na de man. Une me crossi. Wap bay alasansa wan mus bay. Listen. Na mankeri fu alasani. Gana tak mankeri fu alasani. Wan wagi wap bay dem. Wan de trakata was mapite de wan bere ya bwa de man. Listen. En asapoti wa isiri urokosani lontu uneki. En apoti wa isri urokosani lontu uneki. Listen. Teleki abesa figi upuru. Teleki de ma figi upuru. De kausef no samaka. Pamaka, juga, fotoman, paraman, koronman. Omdat u no sabi suma na umoro. Au a blaka man wang. Au somen kune. Au wang. Wis asnesi ja na utan sneis. Wis pe asnesi go utan asnesi ma blaka man altay uneng ekeiki. Pusa ede omdat de ma figure pour. What is a nation? Nation is men leading by example. Nation is family. Nation is community. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is you. And finally, my brethren, be strong in the Lord. His word.